Animacije 4. Crvenkamen Akademija.
Tekst prevara Seglana Mitrović. Tekst govorili Dusina Sinobad, Nina Lazarević, Marko Živić, Marko Marković i Bojan Lazarov. Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada. Umetnička radionica za pozorište, film, radio i televiziju, Prizor. Animator protiv. Animacije 4. Beleška, blokirati, bitka.
Tekst prevara Seglana Mitrović. Tekst govorili Dusina Sinobad, Nina Lazarević, Marko Živić, Marko Marković i Bojan Lazarov. Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada. Umetnička radionica za pozorište, film, radio i televiziju, Prizor. Click here if you want to see more animations, and I'll see you guys in the next video. Bye.